taraga lo awak. Yo kawan-kawan dah amo. Nek kau dah jadi nyopai kini. Dune. Oh nah. Dah mari saya yang tadi yang iya ya, kalau dah dituru iya kau mau mengamuk saya. Apa ya? Tak mari dang dong. Si Iko kodot duduk ah. Aduh ya. Yo daya aduh nampak kawan iye lalu diang tadi. Aduh na, aduh ya. Tuang mangase di dua tu. Waraja boon dah ya. Waraja ondang. Ayo asyang se karajoang. Aku asyang-asyang cek ya. Wang kau mengace orang Malawan. Ngamuk saya lah baik. Leka nampak jalan yang Dakai tuang bonda. Lah iya. Iyo cucu duraku anga. Ampun ya. Emang kau mengapo ya tu? Iya kama janji sama kawan iya. Tolong ancat liat di dua tu. Iya kapai mengenang masuk lah alung acu. Dan ada kawan ye yang so. Tolong lang cali yang ngade kece nang Malawan darunga. Kayu orang baik. Cali lah kedua. Jadi juga orang baik. Iyo Malawan juga buang. Aduh orang baik. Kawan dia orang baik. Yo cucu banyak dapat nanduraku. Seorang dapat cucu dak ada bantu orang dah. Yo cucu. Ranggai ko bangi saya kawa. Wak yang suruh yuan cigok kawan yang bungkuk tu. Andai ko saya ranggai ko mau dan tangan ni pek mah. Nyokok diye dan saya ni tu. Mau dan aja racun ko. Hey. Ranggai. Oi anjing dengar. Yo cucu kelerang. Ya, ya. Ang tinggal neren yo kelerang pawang di kubona. Iya, kamu nih. Kurang gua ndak namu. Yo kaki kabel gadang di yo nya. Anak garek macam barek. Dari kau dah lai. Kuang ye je. Nhưng mà ăn nó kuang ye dah kuang ke ye ang dah. Kuang lagang je dah. Lah garek misalnya lek. Apa makan ye barek? Kau ni ku kan ai je tu yang ni lah. Ke mana juga dah tu mau jujian bareh dah. Merah dah kau. Tunggu entar dah cu. Tunggu entar dah cu. Aja lah kau ye ah. Tu dah cu cimak dah cu ah. Awak tanyon ke nyo sebentar lah di maklah cimak. Kau mengayu ye tu. Ya den ka mungkin macam lama deh. Ya masa lalu yang cuma lah mampunya den gigit den wang tu ah. Jangan ye biso wayo kau nah. Alah lagi lewat tanyon gini. Awak tanyon gini cu. Tanyo lang tu. Oi cu. Ayah. Ai ang dadenya cu. Lai pek rumah. Ang imbau sebentar lah. Mengapo tu? Yang imbau saya lah jenang tanya lah dia lai. Saya mencigok kian. Cucu kita dah kuat sedolah kenjo awak jadi kenjo. Wah, ang yo. Tidak main dia suruh kan. Antu ye dan barek kan ngah. Ada dosa. Nenya laga-laga ni nenten ju yang cu ada lame Apa ya? Ada lame banyak laga ni nenten ju yang. Jangan. Kenapa makin kape lah cu. Dah lawan ni ye tu ye. Jangan. Ingat umur ye dah lawan ni ye ye. Yo nanya. Oh, mai dong dai. Jadi Ayo lang rai.
lah ni lah apa. Tak tahu kalau awak dulu awak pada main gadang. Cimok nanya adu je dan turing dan gini ni nyawa dua dagu dia ni nyawa. Yo kok dulu kok kini saya lah cukupkan saya pungguang nama anu ye kamu lawan. Ya piye lah guys, tiang cuba lah tiang siap. Cuba lah ye le cewa. Pandai ye le yang cewa. Ra kira. Assalamualaikum. Aduh, orang ni mama, orang ke di rumah kerja cucu kelihatan aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau dah orang diangkat. Oh lah, sayang dari tadi. Lah, ya orang. Panjang itu gigi yang tak kau nampak dan dia dah mencari di mata dia tak je gigi dah. Wang dan naik loh emosi dan dia sama jangan cucu wang. Oh, baik. Oi. Dai jodoh kemarin tadi. Jodoh baca enggak? Dai jodoh 300 kemarin dah kau ya. Mana jodoh 300 dan kemarin dah enggak? Ikut. Cucu yang kecil 300 orang ya. Barangan siang. Oh, jadi kau cucu orang naman dua tong pading enggak? Dewa ang yo cucu dan kau je jadi no lo cucu dan dah. Oh iyalah, lah orang kira. Tak jadi awak kapai mungkin masa lalu dah cuma. Memang mungkin masa lalu kecil. Iyo. Iyalah, lai payah lai. Dah kang sudah dah masih rumah. Tidak. Iyo payah sewa lai. Tu si manggete jo sakau ba aku layang. Jadi tu nyo ke rumah lah kau lagi rumah nyo lah kau yo lah kau yo. Dah kau yo ah. Yo kita lah ye cewa je. Awak lah gaek kau nak payah bajalan tak payah. Ya kan itu dah diang mo. Tunggu sabar dapai. Mengayang le mo. Dan nimbau cucu dan aku nyo sedang malam kambing baru yang. Malam ba ajang mo. Magi rumput. Oh magi rumput. Boleh sabar. Ambil. Tuna. Apa ya? Sama hari lang lo. Apa ya? Ampai je ye dah. Iyo ya. Ada. Standar je ah. Leba kok buniko bunango angka cuapo nanang lanta anda deka. Iyo busik manango angka kunciri. Ya ande. Anu nak udah tadi kote. Ada lama dan menunggu di sekolah. Tapi janji awak di sekolah ke sempo. Iya pacar-pacar bodoh aku. Mana kenal ngek aku. Oh itu ni keliraran lama kemarinnya dia lah dia lah sakit pinggalan menunggu di sekolah nunggu dah baru muncul apa jarak kemarin itu. Iya senat ibu sekolah lewat tunggu di sekolah. Ayolah, itu jang. Dewa, angin deh. Dewa, malah kironyo kawan arek konco lamo pana indah basmo. Ayo. Oh model, tuh, anak pencau. Balik mo, balik hidung ke iya cok. Tak takkan nama sodundungnya, semasuk kita mamali yang lada di ladang naro, basamo. Mamaya. Jadi kita ada. Alah, tak mau bana dan takut jadi kita kalau sama-sama bagus kue kita gua. Lah awak cium-cium jalan ke ni le ah. Kan aja dia kau. Kan tua ujang tiko duduk. Ayolah mo. Ang nyunggiang sinan lai tekan diang koyo. Mangai dong kau. Liu bei. Oh liu bei. Yo ya.
dek mengadipi. Lai dah kana jo cimo jengke awak di ciko ko lai ah. Mai jodoh indayang awak ko ma. Yo kan duit gigi yang saya ese. Yo biji moto nak jangan tu dah jeluk tu dah. Ngete melo na. Ngete melo kata oi yo ya lupa dah. Jadi ko, ya. Jadi yang angku je berkumpul siko ko kenang kayak ulang ah. Kenangan angkang baca cuan aduh kenang-kenangan gini nengki nanda kana bana dia sampai gini. Coba layak jalan kat ya. Waktu itu dia nak ye touring sama ciliang dia nak. Aduh. Jo ciliang mau dah kana ni mau kat itu lah. Yo jo ciliang ya. Yo jo ciliang. Yo dah ai dapat. Touring awak yo ciliang awak kat itu tu. Nyok Cerengeng gigi yo kawak kata dia ciliang na awak cali lah gigi awak ke ciliang tu. Aduh takut ciliang ada gigi ya. Nyok aja ye de ciliang dah ada mah. Tak jadi sampai pe ye ciliang lah berhenti dan. Apa kau itu? Iye de pondok tu dia yang de pondok iye dia nak nak aja ye de ciliang tu. Iya dah tentu jalan ke masjid nya de pondok dah tu dekat saya di luar lai. Anakku apa lo kau? Yo kona nang kuang tanyo la babagay cari dolay. Buah. Ko kami barampe inyo lalok saya batigo date pondok diang. Nawakatu itu angku yo tasasa da ciri. Ayo. Jadi pailangku ke bandar diang. Basobo unda gadang. Ada juga angku dulu dah. Tunyo kaja angku. Lari kau. Ndak. Aduh. Jadi inyo mangajangku dunyo sonsong kake anangku waktu itu. Angku kajanyo. Inyo baranti angku baranti lo. Bakok baranti kau. Inyo baranti angku nyolun ading aja dah. Tapi lah kau kajar kau. Iyo. Iro di mungku itu ada batang pokat. Mama anje angku kata itu inyo hilang. Apa kau hilang? Iro sarang ular anu di bawah itu. Onde, sama saya angku je yang tadi kira. Iyo. Itulah aman sangku sinat lai. Sarang di bawah tang pokat nu kira. Dia tanya ke ye dan sedang dah. Apa sedang nek? Tanya ke ye dan sedang dah. Ya. Apa? Jadi ye apa namanya segini dah kau? Kok iye nangkasanyo. Iye merasa siko dulu yang. Kau kemana saya? Ya suruh ya saya nyapu aye di cuci moknya. Aduh. Yo dah aye penakut yang. Jadi ye waktu itu penyapu aye. Pas obok tadi ye rimau tu garik yang. Ada rimau siko ya? Iyo yang. Sekarang kau parak ada rimau. Iyo janganlah dia luar. Ye pameran coba lah kau. Sasak ye dah. Jadi yang ayat peduk-peduk lah rimau tu yang. Ayat turut kira-kira senang senyang. Takut ya? Iyo. Iya takut lo yang. Onde sama-sama takut tu kok senang sih rimau ya. Iyo dah iya. Iyo lah ya peduk-peduk mana ye mai berlarinya senang je baru ya. Tak nak kerja ya dah. Dah kira ya siki. Kira tunggu kayu mati yang dua kayu kelah jidonya. Hayo tak dapat berita. Nek, wah nganok sangat pun tanya ni yang sedang tu ah. Ni ye bertiga kan lemih ni dia. Pagek. Apa masalah lu pagek yang tinggal dia pagek kah? Pagek. Pagak pagek. Oi, pagek. Apa dah hancur. Anyok lah masuk lalu pagek anu. Apa masa lalu yang pagek yang tak kena dia pagek kah? Apa jauh? Apa masa lalu pagek yang tak kena dia pagek kah? Oh, masuk lalu pagek aku. Oh iya. Iya kecil kang. Iya di siku dan peliang pagak kadang. Ya, ya. Dagu di gunung tandang lu datang kemari. Melawan iye. Aye ada sudah dia. Nak orang yang mati go ye imbo-imbo lebih hidang je.
baik tu ye di siku pengenai ye dah. Sampai dah melawan aku tadi ye buka gigi aku tu. Di mana ni yang ye kecil tu? Mana? Bikin aku ni ye buka. Yo. Baik tu ye ang siku. Ye dah kena sakti siku ya. Gigi yang sudah tak buka dia. Yo. Tu ni nak kecil kau nak yang. Ye ang nama tiga gua habis pada aku dah. Aku ye dah kau. Ya. Amau dah lo kecil lawan rimau. Dah kadang duang. Piang gua ni maku duang. Betul dah. Ye nak yang bas kecil tu dia ngah. Baik ko nak kerajuan nah. Ciguk saya ko lah. Hantu le kai ko. Nya suka dia cucu mak ni. Dia capek dah dua dan yang. Matilah engkau. Kurang gadang otang. Kamarilah lucu. Kamarilah lucu. Wang manungkai dadai. Iyo. Mantap kerajaan natos celau nak matilah penjaga gadang otak tu lai. Ya kurang ajar dulu juga ya mak. Sampai ke cucu ang kurang ajar dia. Nya kayak cukai dan. Yo ang tu nandak salah sayang buek lota melawan nago. Pada kami na melawan waang nan lari. Kami yo gadang otak ru. Rencana kamari mengenang masa lalu. Kini waang buek otak. Pijaan kepada kacang tu. Dua katu melawan nago waang na meninggal kami indak geteh. Ini waang lo kami tinggal lagi. Ayo orang dah selesai ya. Tinggal yo lagi. Di sini nanti. Angkat kadang oda kira kau. Yo orang dah selesai ya orang tinggal dah. Semua. Dapat dia saya nak kangkang di siku gue.